Hey, what is good, everyone? It's girls and the one and only Ignorant. There's no other baby. Namhlanje simnobani. Nosibonela sisi. Alright, sibone. Ndiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Cela ukubuza imibuzo efew ngamani. Feel free. Ngasikhuluma singisi. Alright. Mangaka amasenti kwishumi. 9. Hayibo. Dlala 10. Okay. Indlela osho ngayo. Oh. Ini? Okay, fine. Alright, wait. Hey, when yini ehla ingenyuki? Yebo yini enyukayo ingehli? Intela. Taxes. Oh. That's another valid answer. Okay. Between 500,000 and 600,000, what would you choose? Obvious, only 500,000 enkulu. Inkulu. Half baba. Alright, ngiyakuzwa. So, yipi advice ongayinikeza ngoba kuyintsha namhlanje la ngaphandle? Hey, y'all, come look at this. Hey, ayibo. Ngithoka icamera kanye ngithoka. Ngisho kwikamera. Yeah. Youth yanamhlanje. Okay, fine. Youth yanamhlanje. Look at this. Somebody come look at this. Look at this. Nje. Any advice ne? Okay, ninimamele nonke. Youth yanamhlanje aniyeke namakhwenkwe. Ukumitha, ukupaqa. Kuninzi nje wesipha inkosi bomvu. Haw. Nje. Ukufeba. Nje yabo imfebo mama ishiye ecaleni ukupaqa ukuthi umuhle ungabe ubekho omhle thiya siyayivala yana namakhonko amapholo la nathi soba nayo nyimini imoto ikhona iqhayise sebank ikhendle siyayisebenza imali ukuthi imoto awubasinazo zikhona zinithe sesitolo sibeni sigcwalisela ngiyeke una afford amaqanda fine ivali ividiyo